hádžeš. Aj ty? Dobre. 5, 2, 5. To koľkokrát? To musíme povedať dvakrát. Aj ty? Aj ty? No háč. Ahoj. A 6 a 5. 6 a raz, 2, 3, 4, 5. A ty si hodil 6? Tam ti dáme. 6 a raz, 2. Áno? A teraz Mimi hádej. 1. Mimi, takto mám vyhodiť, až chceš tu byť? Áno? Daj si, nie, tohto si daj tu. Ešte si nehodil 6, áno? To ešte nepotrebuješ. Ideš. Ty? No háč. 6 a 5. Si hodil 6 a 5. Môžem ti to dať? Tak? Je 6 až 1, 2, 3, 4, 5. 6, raz, 2, 3, 4, 5. 4, tu je 4. Áno?